Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasandi samna video manu kanzani ke mfuvi sha bapare ya problème ya connexion donc se déplacer bese kairi nandise izo nakanambe handani ba ngamfikire katifanya sipindi zili za habari kazi na ukanjema amena nukta nsanu na kanzani nizi hadisi vanu haulawa na nezajiriye mwananyasi mguyaji humrehemu mwananyasi akbar ngabano gobo kao tihanizo midwamba ni zipartage da mino wana wakomori madama gari pashao haku yode nukta handa ninjo kanzani ni ambe vanu nukta ya vili tikanzani onese tikamjuka bujaneleze ukayabanu wandu walu harima sisi tibali na mbali au ze grupu mbali na mbali za rezo sosio hena mrulo bahano ya dojo kabanu wandu onsipia kwatsu wadunga chango sio parisukanga wandu kume wododunga mathalene komora actualité mzima yudunga kumba tshami wala dungu indeni ila ya Abdullah Hassani uparisa mru hadungu ubedi la mshangama anaona kwandu wanyisi haya namna hiyo kangabo wakati wakao ngabo wandu wakao kangwa jelezao do fikiri kabali wakumurika ngwa dunga au nukta vile kanza nje ni elezevan au fubi yararu usikanza nje ni mwambie ukaya yani wakati wandu wanjo harimwe na inu ya ukaya ensi hatu inge zendongozi dabwanyi ha paraporo ya hema ya vira dongo kabrakara propose fikra wakawe fikra hiyo habahati mbi ikeja kubaliwa isongeza donc usiwasari ono kabajiri problemu zinji nukta yani bokawe ni beha vanu sikanza nje ni propose la salasa walio harmwe comme l'actualité na kamlasi conclusion oliho de sujet yelarif baada huyo hapo tikaanza nije neleze au ni propose iyo aglabu wandu kwala wahambo harmwe zere susu kevano go propose ndo muhindi donc ni proposition kwa proposition hiyo nge husuya nao nezi jiro harmoyensi holi honde midanganyo mingi ibyo harmoyensi na upara hena mbukao yani yeye yani nguonoka ya kenatso mkinishari so bakena mna inurife cha ngabo ndongoza ufanya mjojani wa propose namna ya ukaleo wandu washinde wahunde namna yoji organize ukatu nge dependeo nena mna wandu waji organizeo sidoka leo hena mdunge harima upande mutsoshemeza kuduka bajiri prom fulani komorika bati securite wanongo wao banuja il faut se poser la question ngasinamu ingabo ndongoza ufanya metodi njema ya ukarifanye atarike nansi enge bidori fanya ndongo hivi amjojani jane proposition hiyo umusoni wa zanibe haba nukta ya handani hamade na mnashide na mwambiani madama si wa komori ngarila wao haku harima ulemengu gebidio rirengeze précaution nécessaire parce que bon mangoni mwese comportement bokao mimi tizilahizi ukayasi wa komori rihanizo chatsida si wa komori ba cha wenji hole de mafrika yani wandu wana na evite c'est-à-dire que bon leo mrujwa hende ngedaina wandu au mru hende harma compagnie donc mru kafanya jo wandu waji masale ma européen au ma américain bokao ngwa hivenze ngwa unaze comportement njema za hawe kama de harma compagnie au wade wajulana na wandu ukontrole izo stahiko wambe wa watanga ila hawa njema bokao yotsongeza wandu wake maproductif kwa harima ine mahalani bokao mrudo yali shakinyume wenji holihole maafrika mongoni masi maafrika abda si wa komori dokayari hana na invite ngejibaza unamnaje dokaleo ekamru hende ngedaina mjeni au hende harima nsi ya kijeni au hende harima kompanyi rakandu walo faransara rakandu walo harima zensi bali na bali yani si wandu wakao sikari nendusha bo tahafudh maana tahafudh sikari sisi wandu wakao hana reserve yani mbuso jo henda bahanu mronda ni soba abuha mkatu controlezo ya mbao au wakati mra soba abuha ta ndongo zisona mradi alors que nyushida mrambuwa wandu hamale ma européen au ma américain namna bokao ujibalia kawende harima mahala ujo parisa ukaya bomonti ujibalia hanamna ya utsanga comportement njema ya utsongeza o mahala ani mruyalio zila zabe hamruzikiri ukabana balazi la zonsi pia zila mndu mujifikirio ebana abasabo na jomba banu evano ngabina ndongo ndi abumru ti harimo cheso chao kamano shari be habanu ga mwanzo nunde mendo mbando ngo fulani so kumruji baliano ili zila zabe hamru zikubalihani kinyume wengi holole maafrika hasa dasi wa komori
yani leo mndu jahe ndenge dena mjeni au mrende harma kompanyi lende hade yakanja harma kompanyi ila au leo mrende ajihundu mahalani donc mndungu jipresente wanduwa na huba yokanu wajipresenteo shaba mjano babu fumwinji wanduso jenda bala mrende bala nda babu hata nuko zisona mradi donc au mrende hadi swamba asiri za hage na jau hari mwambao mona no superficiel ukwandu wasingo na bala ndwende zao donc yetsongeza lazima ngabo kumuribo kaungwa jo ngaricho ndo na problemu zingi sabaka basi hata connection hizo namba au zinsikia nafikiri ukanjimiza mbe neza ajirie mwanasi akbar shabo izo tiza akbar sha dezajiri komori ukaleo vaja mjeni ho endea shida hadisi dema na baadhi ya ministre mama procureri na ila si problemu ya wala woche ila problemu ya wa komori sonsi pia yani leo mbusoja hona mrumjeni komsa mradungana dai naye mradi shobwaza ndongo zahe pia yezamba mru habuwaze asari zahe pia namna kukaa balenge mwanamshe Egyptian olaka decide ya ranganye daula ya Komori hakana vision yo kama mathalan ngwanzo daula ya Komori yete shongapi hatsojo shide ifanye puisque si wa Komori en réalité hasibabu de échec ya jiro harimo education leo basi hata revision wandu watu ufanya reflexion hena mnem Komori uliyo halafu wandu wa education ya uresolve ze problem rilo nizo yani iyo hawa bukausi wa Komori pia ngasinyo leo bunga hivenza nungwa joja wambe ukaya Egyptian wala hasi Komori ari hadisene na mavana fulani wambuli yanzia fulani amrudin rejeze ukasi wa Komoro wenji ilade hala hatu donc il faut andu wajijue andu shida wedi jibu evanga sina problem indi izoko eli wandu ngwasibleo mavamana ukaya mndu fulani moto mwanamsha si ule ndafanja wafanja ashinde hana na mndu fulani bon zambe hai ho muzifanyo fasi maevira etc jusqu'à bajiri omsiba uno cha izo nanzo nambe ila comportement ya wa Komori bukao sire kadungara ya sina wajeni yani wakati mndu shinda haramu ukaenga bo manque d'éducation ya ukaya wandu wo kwa na reserve cha wandu tsoveza wadijibua cha en réalité e comportement ile comportement ila wanao na indini na manki ya ukaya bo wa Komori hasababu kakabasi direction kama umavutoma nguo mwinji wandu kwa tujwangu wafanya oje itongeza wa Komori kwa tushida wajikontrole ila namna ya ujibalia hosoni mwa wandu waji omna introduction na tukaanza ni mwambi wa mwandoni pamoja na ukara wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikemwa na nyasi akbar nana waislamu wonsi pia wafariki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wajulie holiho ndeze hawanziro wandu wanshio ili ya wanike za rehema zahe baada wafariki shanibe habanu hamade nafinde na zamba sikansenje nambi wandu walu harma serezo sosio mbali na bali rakadu walu harma comoractualite raka de duadi ngodunga Abdullah Hassani rakandu wadi ngodunga wandu fulani wakati ngapo wandu kumauja wandu ngua wandu 20 wadungo mathalanize ze posto za wamoro swafi etu sadon kebido hena wandu walo harma grupu si wa Komori wandu wadoje ukaya banu wa Komori onsi pia kwa sudunga muru yani piso ngaba wandu bukaka wajango elezao ni wakati bajire mna confrontation au mavumwelewano daikangwa jelezao mrudo na hamabara ngwafikiru kabala wandu walo Komori pia wodo dunga mfano Muhammad Shan awodo walo Komori bala wodo dunga comoractualite awodo dunga Facebook FM au bala wodo pia wodo dunga Abdullah Hassan au bala wodo pia wodo dunga mdu fulani huli walo armazere sosio donc lazima wandu wajue ukaya zirezo sosio si wandu ridingo kama nurerongoa na naze siti mbali na mbali zijulao wa Komori wako wanda wezidunga wandu washashi uparisokaya leo kama shamingo rongo hanza wajawe chezo ya hamba ngabo wandu bakawudunga etc ili ni wakati mbuya jile zao mbrase dota hosana ukaya hamba ngolezo mdubo kaungu juwe zijiro haruma sitila isode za Nigeria wami ya person haruma comoractualite minja parodunga comoractualite hata en réalité juzi suje ilarif baada ya jaya uharimaze siti pia donc ilando wakati mimi nakujua evano comoractualite udamba ngwendeni izo de ande ya reality asibabu de ya feri ilarif chamiti doidunga na bungo jo parisa ukayenga bandu bokao wakati na janele za mbavi za nongo zao suje ilarif ane namna wakunijibu wakafikiri kama wale mrudi kudunga habari za comoractualite au bwana Swedo sijibala Ali Abdu ye violence wa fiarimaze ze commentaires za haye u atakendo nondo donc namna banu kusujwa ze nongori ali Komori namna yakaundongoza fikiri kama wa Komorano hunu bala ina nongozi biri wa comoractualite bala kazi dungwa no na mzudini rejeze namna hiyo
hena mrulo harima siti bahano wakao ye uje interese na ndongo harima siti na dojo ukabala wenji wa huwa kumuri kwa tsibala wadodunga zila ndongo kaunga zimu interese wa hina wakati sasa c'est très important iyo yosongeza leo ni wakati mru ya jango mondongo banu cha mru ya sana hata ya jane bazi ya hize ndongo batina ukaya yani mru ngufikiru kabala yani zendongo wizo mru muzimetrize wabala ngudodunga zesiti zilong kwa se mru ya joshinda ya dodunga zesiti za huwa ndo kumuri kamili uwa mwanadamu wakao katina tanunga zifanyao c'est impossible donc c'est-à-dire que bon ça c'est très important et kale omba jangu fanyili omdo critique basi ono wanduko kao ma violent ndo harimaze critique zao tuzobarisata ndo kwa tushila mundu kwa so jabala halafu ngo ishilo city fulani halafu sange domino ke city la mathalani donc ongo amwambia ndongo zako ile halafu hapo ya jibu mundu mumjibu hama bale mndo langu dodunga city la dai naye donc il faut faire précaution avec ça ili wakati mbia fanyo critique mbia sane hata ya jane bazi ya heze ngo yanzo ya zambe ili ye critique wiyo ishindeke namda nukta ya vili na Tanzania ambe bano dukaya sisi wasaya yani wakati ranjio harimwa arzere sosio sikari paro zinje hata sisi wandu radiziwa neza jiri 2019 ukakoli amade natende na zabakado zinji ukaya na friki va hawizi wa vote etc shara 2019 zinongozi jiri namne ndwaji anibajiri guguru wa haju halafu sisi wakati rahaja ranjia amsohamba do ni mbo kawe ni dunga kujo parisukara ngo 2019 si hana principe harimase argument zangu pia monsi si hana fikra za mobilize na encourager wana komori ukaenda sarmo hatari donc na rivezeri tanganye bazima ili rijunde solution sino ngari jo hangamia sonsi pia ukayanga si harimwe melison pia alafu mango nimeze ndongo kama kujenda zila hidhi au yaziro markio harimase discours zangu si hana metodi ya uroiniso wandu ena mdo kangu harimwe bwana ino meufanya hata yani ni mdefende tanke wa mdo kao nge acteur harimwe bwana yatu donc ngabo ndo kao bunga hibenze wenda hondana na problems hao donc meufanya namna ya ukaya ni analyze zile nongo za hunde mdo ni uangalie halafu ti meunjia si onokaya donc banduze nongo zinu ngazijoja zi resolve batina ukaya donc ye mdo hatola uharimwe bwana donc mdu jo remarquer endongo hiyo mfano amjo mwambiani ukaya wakati vokao mandoni huo na kananjo harimwe bwana yopo important kwa mjo janeleze hamu hizo comme conclusion wakati wandu wandiso harimwe bwana inu si shiriti jua ukaya ngabo mabeya menji vokao yajo harimwe bwana yani wandu walaimu waja wajitanganya waja wambari arinyitu shamba daula ya haki wanandu wenji vokao harimwe wandu wao ngabo wandu wasoma ngabo wandu watuparisa education ngabo mabeya pia ngayo bali hata ngejo mkinishoka ngabo wandu bukao maviola ngabo wandu tu wandu pia walevi nasoma Qur'ani wandu bukao ani tu mandaula wandu pia ngo yabo rawezi tu yani bon wandu pia wanda wachamba ngo harmadaula ya to harma situation amanda hiyo organisation bukao bunga hizo lazima parihania problemu zinji na rihisa hondana ndizo problemu hizo baho wakati huo sisi wasabu kao rifanya etude harmase ngo zangu ze mouvement mbali na mbali la revolutionnaire etc dans l'histoire mimi wami sishiditi jiokaya bane organisation inu ingio na problem ikawa ndo kwa jeshi da honda namne ndo aji shaunu kwa honda na hasara hizo nafanya hindo ini en person ili wandu wenji washide warambuwe banga wandu kao hama yani bangu wafikiroka banabo raja harimale banga zolidunga ambari daula ya haki aribala ani valaritso njia harimwandongo batinokaya rita alternative indwaji balase hiso mandoni gamjo uzisa Omar Mirali muzise Larifusadi muzise Bolt ata mahafidho da wala ndoko kao wanyumeni wadiziwa neza jiri 2019 hamadami wakati ula wandu wanisaze manifestation Faransa mimi sishiditira mbuo wakati huo na urambufu huo wotsi wono na example wa jiri Malezi ukamalezi bakaya kafoyage politique yakaya mvu ay moment donné entre Anwar Ibrahim na Mahathiri donc kunana ni problem politique Malezi kwa hika nziro alafu bon bakaya confusion wanakuwa jaka ujuan mwendo ndavi eza jiri hindi ini wanazija na surtout wa Malezi wakabonze wafanya contact entre eux no wakahondani wafanya organisation ya hao yani organisation sanganywa rupia sha itendelwa ni wanazijana
halafu namna ya organisation ikaenda namnaje ikaenda ya utsanganya sur des intellectuels wanazijana wa malezi wa kevazima warendeje warenge sujet ya husu yensi ame baada huyapo wadojibuje wakaujibuje hata wakati za gouvernement bali na mbali bojo ka malezi ba election demokratiki bahi wajipanga namna bukau ujua wa propose mzima harimo wanazijana harenge minister au ya gouvernement wiyo yamba ukaya ngaranzao mlijana fulani yajafanya hazi harima ya gouvernement alafu mitikati jiwe fikra hiyo shabatsi niyo holiho de namna bukau sionose ndongo madoni wandu waje wasanganyenda wena wandu bukao rika wakritike hamvu holio de serikali za vira kwa wandu bukao sisi kama ndem mtundu 2016 wenda ulakezi yani si wandu bukao si wasa sisi bitoka kritike pia kama mwendem reje baka group sio langu habari yo wakati wo sisi rika ya buriko fanya debazi nyakati hizo kamjoda mwa Paris ukaya donc bon wana wandu rifanywa hazina sina wala wandu rakajimutu wa uto waluzu wa ukaya wandu wakao do warirangaji zenzi cha 2019 baada azalari ndo wandu naipi yare makorrupteri ro wasiasa ro siasa danganya zembingu nezibaliza nsi dabalaho wakomori donc richi hundu harima ukaya leo wandu wajawa wajipanga ukangwanza wawane batsijiri uziro tena madena mna wajiri 2019 ezajiri hindi ni mimi bizat siparo wandu na wavumbua wao mwadoni ila rifusani na mdemu amuzise sipara Bolt sipara Omar Mirali ata mahafizu nana wandu wasa ati no shida ni wavumbua wakao wanyumeni tiono kwa wanyumeni saba attention banu kastahiki rijipange harima mna group alafu mna group huo donc garijojo wa hena libunjeli jo kai ho Faransa garijojua haulio de mahadi siri jodo fanya reji hatarijulane evano si wandu hindrini donc haudunga ana namna hapo kaonga rijoshi dari hen mriadojo competence ya mananya garijojo ari organize wakati bajo kaamo nano iho Faransa iunjilia nao wandu wanona azali alafarambe uka sisi ngasi grupu fulani ya ho wandu wanyumeni boka urijo harumwe na ino ripua mdu fulani ya jari represent yode namna nakaufikiri shahaba hatindi wakati natie fikira inu nziani yo aba mdongozo mwana maka kamlasi nana El Mahdi nana ndovi la salasa wajue epo hiyo donc ti eshue wandu kwajelewa wakati wandu na wavumbua wao alikwajaka unidiri kwajaka unelewa hata en realite izo naka uvisione wakati huo en personne donc ezajirinde ni kabacha kashwa kati dukaya wandu wabali yesroka banosi wandu wada ulaya haki donc wandu wanje magunjilioni pia wakati uwe fikira yangu ibadili ya namna inu ni ibadili yaka leo ukaya donc abarasa na ridunga ne sonsi pia riwane hata ritowe mbeba lukmane kanisha rimtowa awabasa na rijushinda riju kaya kena karna kubali mru wakaungu jura ila gestion ya hahe na ila leadership ya hayo harima haina institute bokawa institution ya kawiyendesa ya ringe responsibility sanga rijo wanata ribalie mrumru wa jina bokao ya haninga rijo kubaliano kai mraafu ya ringe responsibility donc uo mnandobo tena na kanzani ni mweleze yabo ya vili tena nukuta ya na kanzani mbeba amazo ndongoze mwana ma kamlas nana la salasa nana mahdi en réalité bon amzoni mambie no wandu wararwanu rifanya mahadisi en privé WhatsApp discuter ngo zinji cha la salasa nja shidonda bahati ra hadisi chamne ndumti shawara hadisi panza jinji kamlasi nana mahdi discuter ngo zinji bukawe mahadisi vraiment yaka fructif yaka bien yaka mema swa puisque bon wongo na position zao na ideologie bukawe wongo azidefendeo ukaende ekoli vangu wamitikana fikra bukao mimi ti defende wewe sangu ajua we namna nifikirio esati jiwe namna wafikirio donc haulawana ne mahadisi rafanya iyo inika fikra ya ukanjen ni propose fikra ya mwiso wahe video hii sa izo nazo nambe dukaya tikahanza esuje la rifu yinu wanruwe concluer dingo hii conclusion ila wanaone suje ila rifunge video hii concluiwa namnaje shakabla rane jamaa bele conclusion tikatirenge miadi ya ukaya donc ni mrulo na mushkila wa ila arifu kairiula we uharimwa ye system ya erezo wandu wafanya namna bokao wandu wadorerea si wandu leo ridingo ujida yukari si wandu waheda ula ya haki kekeswa donc wakati wote kati vumbua Arafati donc kati vumbua Fahad njaparo vumbua Hajimbai abahati mbi la salasa siku ya kufanya expose yahe wakati sishia havumbua kayari si propose Hajimbai na minja mparo propose ya video wende wishilie video unefanya mwanama
la salasa ukaya njati haji mbayo harma komite wakao sikiati propose ya ukaya wanru wadorenga mashaka ya wajukangwa unayo olihondeze engagement ze hazi zinjiza metre larif no wanru watoweze no harima zerezo cha en realite yani mimi ye solution ya usu yesuji ya metre larif wakao mimi ampropose yo mwanama la salasa nana kamlasi ikazeki fu harima zerezo sosio enamna ni propose dukaya haina mundu shakabla rane chanja hiyo samahani ngabo wandu waili wanipara ngabo mzima bukao yeye hakana mushkila wa metre larif yahusiana à peu près 2800 metre larif hamlivize 2000 alafu 800 hamba himamba rangu ba bo amjodoli ba apre badawu yabo emruwa pare mwanamshe wa larif zaitun hambiokaya bon na hadisi hanambiokaya bo wajuka uhadisi le 10 le 10 leo le 11 au Japon donc badawu yabo ngwa arranger nao c'est-à-dire c'est bien sujet hiyo sujet mkaongeo maîtriser ngwa discuter olio yani engagement za husu ndogo za husu ki avokana mboka kwa sababu ya msaidie arima dawa ya hahe donc hiyo denda msakabari zaji kama mndu wa vili tena yani pare ya mbokaya bon aka discuter ndongo za husu hazi metre larif ya kanzazi fanye bokao yani mguta ho metre larif 500 basi donc ilarifu kaje paro mbamba hanu kama sala nikasuliva au jao donc bon izo amjojanileze après bada huyabo mimi en réalité ti parametre larifu kadozinji shere telefoni ya hekijaka ya active kadonzimeka active tikaulindeka yanipara kajanipara simwanzishi yamna message tijoka somo donc bokauti kanzari hadisi sha bahati mbika ja kajashida hadisi et aussi harima yesu jayo wiyo tipara mwanamsho wangu zaituni sha telefoni ya hekijaka unjia njoka yofanya hazi yako amfikiri ni problem ya décalage kajashinda hadisi tipare mwananya alisaidi alisaidi au saidi ali ola mwananya bakao ngono amba ukaye mwananya wa ilarifu lo harmazerezo sosio donc simparari hadisi mbavi ili bon wandu warendeji wandu washide weliwana wajuka banensi yatu sangio na mashaka menji kairi wandu wadofaliki zina ngobo kao gaziri husuya nao kaso nsipeka sera mamili nzima wandu ati joja wazingara suje na hunu donc wandu ndojo wandu ntia werengo mateka wandu watsai harma ulimwengu donc avansi kazana ukayo kati mimi na propose fikira tifanya zejitaideza hangu cha jusqu'à maintenant bon tiparovumbuwa mananya welari fuedo swashai wandemeri ya vote wa nyumeni hombeni simparari hadisi ongo aibenze donc hambanga rijo paranari hadisi mbavisha jusqu'à maintenant mjoka yange okipe haku hambanga ndo yafikiri nge wandu waje wa hadisi cha en réalité ili nije ni propose mwana mala sala sana na kamlas olihonde ina mnanifikiri yo suje la rifu yinu madama ngamjua problem ya akbari inu tena ije heza de tension wakomoringa si wahara ukaya ina mnazi habari zendo zilio changabo khatwari inji harma insi wandu wasani hata wafanye wafokalize zile priorite ukaya arifanya ukaya hena mdulo na mushkila daine la rifu ngono alirifu ngena passport France ino la mushkila daina nende ya mshtaki Faransa au ya mshtaki Komori sionese esuje ya kobe jao maana mjipoze question maana wandu walone problem ya kobe watu enda wamshtaki Komorinde donc c'est-à-dire que en réalité narikubaliana ukaya pour le moment kama si hata faida ya sujet de yele arifi do repetewa haruma za réseaux sociaux mwana makamlasi na la salasa kairi likubaliana yabo ukaya engetso kama masala ni objectif ukaya wambie wa Komori ukaya masala ni metre la arifi kasushinda yafanya za engagement zae olionde ze occupation zingi aloni zo amfikirie message sa isa esamu yamba isa donc baba sandu na rense sujet bada huyabo izike clair ukahinulo na problem daine la arifu kujojua unge uzungulio nge Faransa nge dawini nge Faransa nge Komori yabehe mashtaka harimo mahala ni concerne c'est fini amrudin rejeza ketsu kama sala nimkaanza mambo anduka metre la rifka tushinda ya rengaza engagement za esamu ambase ndugozisa donc kabati faida ya ukawandu wa continue ye sujet harima zerezo kazino shile ziresolve ye problem donc yo les propositions ni ambia au sujet la rif comme conclusion cha ngamjo ni remplace na fikiri ndwa jina omwiso wa video
Sasa tena ngabo mndu harimo wandu wadigo dunga eko mu actualité tsunga bandu maviola yabo wakahunde yando ndono mbavi harimo za mazavira harimo zindi zajiri sujua me vraiment c'est pas mal evano nyinyi ngamfikiro kaya yani ekomoro wajoshinda werende hindu ndo sadire kari dungu hena mndu wokange activist batsina hata ngabo batsina rezo tsaila so kaleo hena mndu wokawa ngondo mbiyo wangu jano baze proposition ekamdungo wandu pia mwerende tsihindu mamenye ekomorejo kahirekebishando gasi donc yote ndi kama nafanya critic shaba hatindi ngabandu bokao yani uongo atingo huja zelimeza ngizo za sumu sodea wandu na uzara wandu mambia nuka attention banuka sara mwameli nzima ane banu wakati dawini Somali yakahenda yadanganyiwe mahaila baza nonga zidono kanjema donc dena mna yinu waka harmensi ya hao bajiri problemu kuchikuchu wala musore maola wejibwana donc badavo arende yatsindo tava Donald Trump kudovire fanya beti za muka arendensi bihunu lemengoni donc wanduna kena principe kabanu mimi amfanyo critic shabanu a realite nsi hatu zinongizo nziro ikaho no mwana nyumu ngu wambweze nongo zino onge nembabiza nongo yazifanyao ngukozo nesi jiru harma nsi usimradeti hindu shafanya jitahidi ufanye critic normal bayo diju tsongeza wandu wake nansi alafu wike wanduka jirundu harima situation zero ya kwa komori wa vile wadopa shia weka kwa kana hata twama ya he maudu ya unaona hao wala alafu ngabo mru ya heze suje ya Jibril ya suje ya Jibrilu enamna nakana itrete banu mimi para mru haula wana nenda mnanduwa mparao doke kaundu wa popo arwando onsi pia uparo kawo journalist fulani doka wando wa upara Jibril wandu mpara sheikh wakati ndo parasha ile maana mpara Sheikh Jibril Sheikh Jibrilu holiho namna ikauparwa wakati ya heze susha za hena mwana Halima sikanza nje nelezeo wandu wakaunifanyila kritiar ma komora actualité ukaya en réalité wakati rakaranji harmwe suje ila donc rikana mjohuzi sa mwana Halima ni mruma hai ngabo wakati zinje akosta kike riona na resolve problem habati bi Sheikh Jibrilu katika lo respecte vraiment kares rikana ndongozi nje akosta kikeri parana randilana rikazana wakati fulani no respecte en réalité na mwanzo nambie wandu wa he suje hiyo tena wakawezo kariti defendese Jibrilu na wale warije bangu ngwani kazonda abo na mudemo uziso wandu boka wado ni dungarangu hale ngabo wandu wadoja we nikashawiri uka evanu Sheikh Jibrilu la jeje niwambia katidoka na suje yangu da mimi naina na mwana Halima sha en réalité ka respecte respecte uharima zenungora mbao ni na ukagari bidori wafikana ndogo fulani zinungo yuzida danganya donc c'est parce que bonge bidoni tikaanzani kana evidence yonde kweli wala uharima boko wandu bokao yani wadwacha wenshawi kabasi mrenga mzima rangu 2019 na paro mwambio kaya donc enda wadunge ze barnamaji za Jibril na mdemo wozisi wandu wenje wadundu wakati huu njaparo wambio kana mdemo adunge organisation ya Sheikh Jibril. Mais il faut se poser aussi question. Banu leo rabekwa leo ngabo la queenizi injiza Jibril olio dizo fanya au wandu waji. Chabanu banu ndo ngosi dokale wandu waje wa denoncer ukama mathala ni mdu fulani yeti responsable. Iyo wandu waje denonce. Ça il faut aussi dénoncer wa Komori leo rabekwa mbia wanika evidence ya ukaya bon mathala ni mdu fulani yeti responsable hari mwandu fulani cheti tafsiri yo kaya rabo yani kwa nende wadunga mdu wala wadofanya ngonda una izo rizienshi. Donc il faut aussi on doit dire harima cette éducation za hatu harima malawi hatu kaleo mdu johande ukaya donc kuzifanya nungo fulani sio nungo afanyao donc jusqu'à maintenant mdu ja Sheikh Jibril shange na wandu ngedai nao na vandu kwachoka ngabo la kunishiwe na jana na shenda harima nungo za usu umena jeze nungo donc wandu na do faliki ukaya bon wandu wa avance bien sûr ya boyo ngeje harima ze programu za na la salasana na kamlasu kwa wandu wa shirisho wa Komori ukaya donc bon gebidio wandu wafanya précaution etc. Shawandu watido laumu toujours yemrubukawa nikiwa responsabilité mathala nikaja shinda ya ireje ya fanya namna ya stahiki halafu wandu waransi ila wasiwa Komori ukaya wandu ma neglige amade namna natende na mabiano madoni kwa sisi renanga sina wajeni sito wabezari riwabulia riwanika riwa confie etc. onaniso babu etc. kumkuwa yo indini education bibo kaunga siniyonga bidio ndwande bio hata weto haufuwi inende proposition na kanza ni boshe la salasa na kamlasi na Mahdi na emafani wa hao
nana heina mrubokao en realite nguhisi ukaya ekomori ngasi harima hatari nezo kweli ekatu komori ze alama zo kansi ngendo yangamiye pia ze alama sangizo ne harmunti ya komori na hizi alama za mwisho maulama nane mapansori waoneso kansi ngendo yangamiye wandu angalia ze tabia ikawo no delinkasingi yo yinji ususungu wo mwinji ulevungu wo mwinji ngabo uizi ngabo jau ebale zadunga balende ni zadunga bala dokaba jensi hula ije yambe ukaya donc bon aba come to exist c'est-à-dire que enamne termo yafanyiwa dosokaba jensi bala ije zihewano shabala kawo nonti ngabo zetwabia mbizi ngizi nyingine misajaja balense saifu donc c'est-à-dire que leo dawangali mungoni mwese tabia mbizi lio no wakomori pour le moment de mirongozi kuso parisa mraja hoda bure wa au nifanywe direct bana mwangalie nsijo parisa mga bundu yaje yabo yaweka tutaji nizo nambao sha jambi sonde yana unisafihi bure basenoka kama tata connection ila la mungu nimeze alama za mwiso kensi sangendo yangamie doka aizo yani warona dojuka attention mone sujet ya ukaleo wandu wabaka problem politique ya nzuwa ni husu separatism gabwete zimathalani yafanyiwa ni ARM ya hususha si washamao minje soma shati ono babi za kritiki zafanyiwa ya ukapepre namna yakaweleza nsunjia pisko njefanye ndesome tezi sha hizo nanzona ambe dukaya ensi ya hatu wiyo isayandi so affaiblisha yensi wiyo existence ya hayo ngendono lawa na banu yani banundongo kansi yangamie aule basoja baji surprise rundi hokabala kariti nansi izo no bukauzo sojivuriza chawandu tundaze alama zilo harmwensi yatu sehabio kai alama ya mwiso bukao wandu jokense sangamia dotsoja bajensi bale je colonize c'est possible bajensi ya kijeni bala ije yande ukaya no ije temdi hanyu bale na wakati dabala hunu watsinga unasujeza mafiti watsinga ufikiria mabala ngo unansi na bala existence ya yensi yisa yandi sohonda na problem kamkinia wandu watambalie basi wandu wake ama de masiria kablia ya hizi habari za jiri zinu ashida wakao wanazija na washida wenda warenga esiri etc yumkina wandu watambalie basi bazi toma wandu zandrabu wandu aloni zote bizendizazo donc attention il faut faire précaution ukaze alama zokensi yatu esa gangamia bilkuli zisangizo roini donc solution hindi proposition hindi gam propose yo wanaama khaswa ndo wanazijana waliyobana rireje fikra na kaneta handani na propose ya Elarifu Saadi na Umar Mirali nana wala mahafidhu na wandu wasaya kairidi rireje piskomo wandu wasa wajomba banu wali haina mwana mkomoru lobana yote mpakake na mahaminja umishashi shaka ndo wanazijana uhisi ukaya na rifanye irini mkonsi wa kweli barnamaji ya kweli ya ukaya rijipange hamade namne Malaysia wajipanga baada Malaysia karimo problem yani mkomorulo bahani awammanzo grupu jaiyo itendelwani la salasa na kamlasa iliwando arense sujai la arifu kaya pour moment ila ketsu njiari mwendo go karika beshensi mkana information samwizeleza zisa donc aba hinulo na problem hamade matele nazaba nende ashtaki nori rekedeshe namna hii zimfuza hatu zishtaidi za hatu mwana kamlasi nana la salasa nana ilmahali na rifanye namna hii enari kubaliana basa comme proposition ukaya rizungulie wandu warahafu uharima uwanansi wa Komori rakando walo masiwani rakando walo harmasi sidali na mali rijitsunguwe ukaya donc garijita hao amsweshela mudukaraja le juzefanya critique yambo kumuractualité gutu jondo ode mana na waransi c'est pas comme ça mudukaraja donc tijokaya ufanya mbaviza experience zao si Komori donc narifanya na mnendo aji ani mkubalukasi isi rilo harimwembo ana ani sitima wanduwai na mkubali pourquoi lo wanduwai si wandu aminio kainde namna ya uvukisha yensi jokiruke na ze critique zao bangu mwanguni kena critique hosoni mwawe Hollywood ze methodi wavira na rilensi machakacha yayo riliri kubaliana tena haulawana ze experience sonsi pia ravira wandu waparana ukaya ngaranzao riparane wanadamu warahafu amade namna kamlasi na la salasa wajelezao na wandu wasayo ukabane problem ukaya warimwe organisation yinu mlo niyo wandu bokao ya karana ujo amine dunga nidasinao anari kubaliana basa
rijeri fanya organisation ya wanru hena mkomoromba manu yaliyo madame kumuri yatu giyo harimwa khatwari badawi yabo riparana ri kensi ripange grand ligne ya ukaya no ensi yatu kena ujua yangamia na sika sinamu sha mimi izo nazo naambe dukaya baadhi ya wananyasi wende wafanya parti politiki ngabo mriyanelema na politiki ngabo mzena monda yabo dini naswiri bukao mimi mstehindo mongoni mwe makwa manabo kao mimi uju hadisi na mimi na urabe kwa wakati chashi mrudi simruvu amana makini shanga bantu wanachini wenda wafanya parti politiki bukao mimi minga mhisuke methodiste n'était pas comme ça c'est pas comme ça amjomikani mfano banu leo Ousmane Sonko daubi ni Senegal olamdo bokaonge osha mamwijano hazini hahe na experience inji yazia shida ine grupu ya hahe waeshi panza jinji hata wakaulawa na conclusion ka haulawana nena mna wadunga ni na Ousmane Sonko ena mna ila hata wowo hezi hazi yazifanya wala wana na conclusion ka Ousmane Sonko woi nge bido ya ritene bawi mrubo kao saridunga nanda sina ipanza jinji ya mru fulani na hiyo kwa jemsungu ha teori ukaribanu yemru ya soma nasi no wadungana naye harimwa mbwana etc zinji harimwa ndongo zinji bukao ungwa mjua Auchan même chose Ibrahim Traoré woi geriye yakawuyeshi harimwa mbwana ya mahatiki mingavi baada atimize misomo yae ndi atoka harimwa mbwana yo wananema teroriste tusa wanaanya wamono harimwa action ila namna ya kanse akili ni namna ikufanya zehazi ni determination ya paraporo yaho wananya alafe waja wa mkubali wa msutene ikarenge example ya siri woi mnejana msiri woi Ahmad Shari ya dungi ya shida yonda sistemu ya sutene wa ni daubi ni katwari na sisiritu na Turki woi mrubokao hayati wahe piatso wenshi harimwa mbwana alafari mbwana hiyo hakiujua roli ku tanke na organizatori bada huyabo hasidabu dezi hazi yazifanya harimwae mbwana ya siri rango wakati huo hata ha action uandu walo ya bono ka wayari kaza harimwa determination harimwa uoni harimwa maturite harimwa makinifu ila ndo baba hano kwa Ahmad Shari chatu kama nwando watoja jambo ka anardera afanya group au Ahmad Shari lishefu watu no zila action des amrenda bala abomazo nambiwa na Mahmoud Karaja nano wandu waji kamlasi na rirense décourager wandu wabaki harmana ndo mafiti watona hata dalao lijokari veri karma experience inji na dirijitahe kama si faida yukaina mrajago warene mwananya fumu aloro kwa sisi sonsi pia hina mkufanya jitahidi yae ili risane hata madene siatu sayanga mia Karaja limfano wende komori wende huo no hema so awe namna watabia etc wandu watsilashe na dirijitahe abasari kubaliana ukaya na rijitahe Monsima ngoni mweze sharturi utajonga ritaho wanadamu warahafu wanadamu wanona maturite khaso ikare ni masala ni rijitaha ridiri junjilia rida ngaradora pange organisation yili monsima masala ni hili mrati soja huna jambo kayaba ni mdu wadawa hamando wale wadawla bani mdawla na balakati nanu wakatsuri utsuri rangamiza na uwamba ndronguzo danganya organisation na risane baada rafanyar maze rabiro harimaze zehindi ni experience bali na bali rijirike bazima kamlasi la salasa mudukara jali no wandu pia ripare ni wanazijana na ndo waduazi walona determination kari biro fanyira ndogo za koil kari jojo tia sharutu kabano heni mbokao ngebidio ya jar mwemba na yinu ya jurukai mrafu baada huyabo yole proposition iban ikawa waparana pia batike mrujo kano jufumuo ukabano ngari paranao araja ritende Evan wongo ritendeyo vanu fanya ndongo hindri akandeze diploma ndupe ngo unizo evanu ya evidence rilo niyo ukabanu wamdu action yokakuna honda warangamiza hindri ni au baje wandu hoja urumia waja wandu waja usaidia warengezi baada huyo wafanyezo wanzao aloruke karija dungana ndasi nawe harima action ra abo duka ekare parana avanga proposer fikra am proposer ce qu'on appelle feuille de route ena mnarjo kufanya organisation yake riparo wando wadrahafu pia ena mro kaunge determine mada mensi atu sanga ngamiao nanga sina muo avonge bidio avo rionesa avo rilona mu riparana
wandu onsipe na mrumra hafulo bahan gebidori jeri kelsiba riparana rifanye deba komsasu amanda bonafanya deba dami na ilmahdi nafanya deba dami na kamlasi njafanya deba de boko discuto kaba na sisi objectif ndio nzima shangasi na ikhtilafu harima ze metodi da walo ze ikhtilaf wakati wore parane namna rijoka uparana discutation sipia abo hata wanu wada basi parti politique bido waje wanu mjo marmirali hata mjo Dr. Rafsanjani na wala pia wandu waparane ukaba no abasa bo nyinganya ze parti za hanyuma fanya chanari parana son sipia ni wakomori walo bahanu basi na ukanga bo mrukangu abo karinde uritendele iyo pisko banunga bo wade ulone mafrike pia hena mru fikiri ndongo kutofikiri namna yokaje akende Mwenyezi Mungu wa wandu c'est-à-dire que à la fin yake president c'est faux yomi mkaka metodi ya viri wani baadhi ya wananyasi c'est faux ikaustahiki wandu wapange organisation wandu watuye nziani mdungano rakendo harima ze meeting zatu raka masala nirikubaliano kanga realizo ndongo fulani halafu panza omwe 2 ans au 3 ans ça dépend garifanyo haziba zima wandu shinda waramua oharima ze hazi wandu wafanya ukamndu fulani wemru wazitendwa wanduja wakati heulio de mibadili ya kisiasa ili yo baada na istarifa rijipanga ngasibazima garifanywa hazibazima wanduja ukamndu fulani ye ujibaliano mndu fulani ye mndu vokao harima experience ranchi na sina ye mndu vokao kanauri bisahasara c'est-à-dire que yelidori weye huja hasibabu yani panza wandu wafanya haziba zima kama ndimparisema lidori wa kweli wakawa ribaru mole za wandu wasoga mbuja Mandela banukule Mandela mala sojamba Mandela no lambu hayasibu hata po wandu waje wafikia na hasiba bunde deze conclusion wandu wala wana nae na wandu kwa jala hasara pisko kaja bagonzo wake mfaume avi cha hatoengazae parce que wandu washidi wa mrabua harimwaze action donc wandu na parana tena rakando wandu wambaungo harima ine grupo daula haki rakando waroha hasidabu da wala wandu mkawa en realite nini tiyen shindondondo en realite harima wandu harima bla gabo wandu vraiment nuisible trop nuisible banu mlawana anukala rara jali na mosawi balatikada mina wanjiwa hondo tizieshi wana damu vraiment c'est pas possible atambuka chini ya jeu bela mwasono mwindini ani c'était clair kaiga vandu kwa hafili hao nezevi mwaje vanu bosea do onaruwa ichawe mumila we mwishilia c'est tout cheka mati hata objectif zo kweli na rigwambi daneza kweli kwa vandu waje harimwe bwana mati hata objectif bali waritine bwana shonga pisko bala kwa tina hata objectif shabala wajibu wadigo je unneha na fijana la aswidi finalement washidi warambuka banu harimwe groupe inu gabu vandu bokao ce sont des personnes nuisibles à ce que j'ai dit bwana shonga sabala kwa objectif donc haulawana les experiences zorazenshi pia wandu nardiwa jire organize namne nrwaji wandu warensi makahari no kando do jambu kama muduja ushamija no nardiri paranya sonsi pia kamlasi na onratsofa wandu waparane onsi pia wandu wafanye grand ligne wandu wafanye ukaya wandu washidi wa propose ze grand ligne hizo kana ridunga na namna fulani donc au fur et à mesure ini wakati rijo kaharima zirezi fanyao kabati shefu sisa wapia kabati shefu bahanu garijo udungana rikenda grand ligne rizisutene rende hata a emmo mandone ikaende inkinishiha masalani natsenda behansi wa ahindini president de transition maheja zinyakatizi yao hamani zora josuet shagarijo kangasi wandu fulani garijo jaramuka na mrende fundu fulani warimwe grupu ya hatu ya ho wandu bokoma determine garanzori badile système ya komori yo pia de A à Z on change le système tout entier cha gasi sonse pia en groupe isari kubaliane namna hii wandu jo propose kamdo fulani na mumika posto fulani si jare shiliana harimwe grupu ya hatu kale masalo marmirali waja donc rijari kubaliana grand ligne ukaengari impozao masala ni mru Rafsanjani mfano yani kiwa justice mfano puisque c'est possible banamna grupu ya mfanya na wanula unachokiri waje wakati watu ndo ruarilwa basi kama hata parce que wango diviser au kama method wandu wabira ondo biro ila sine method ya kosteki wandu wabire ukale nje nifanye bansi tsani wandu wenje nifanye politique saba no c'est fou parti politique ya Henry
tiharati rejete au début wakati ula bo bukaonga mdunga wena na sengo zakao henry metodi sile namna hiyo metodi dukaya wandu waje wakevazima wandu wa trace grande ligne wandu wa duka monti gebido wandu warahafu rijeri fanye nuayo ya husu o ila ukaya leore na mobilizo wa komori nuayo yeke na wandu bokao wa komori wajo wadunga bada obo hene changement politique jo kaujiri cha rijipanga wandu fulani ngado jo ari de impose dogo fulani kamnika niko ni example harimo proposition mwisho ino ni proposeo o manama la salasa na kamna saka welewa harimo hizo na wambio kesu je ukawa wandu wadofanya ze kritiki amali yafanywe ile arifu wandu wada zo mlango huu wandu wanje harimo mlango mro ajibo wandu wambio wandu wamsore jenuko na zamba shelo wandu wakujaba asa inulo na problem da ina metre la arifu ze sujet isa donc wandu nende harimo za habari harimo mahala nizi ista ikwandu wazive donc iransiwa rifanye na mnendo ajijo kaya en réalité puisque bon ijuka ya ndogo za action za kweli puisque kari riji fanye namna ile wandaji rengo kango ma activisti wandu wande wabu wa groupe hulana cité hulana babu aula il faut se poser la question et c'est nous ajo karo mena namna hindi basi shini sale wao ndio des discussions na kufanywa ndio binda kamlasi kama nasema na jele zao gole zao banu gebidio wandu wala namna ya ukaleo zeito za wa komor wandojo kaya doko leo ushinda wandu wabadilie system shangasi na wandu warahafu me problem ilo na harima yetezi ya kamlasi problem yani atofanya ma nguano komsaba sina ukaya leo yani ngapa ma actor yo kaleo de wa resolve the problem msamba jao au masala ni namna fikirio evan leo eka mobilizo wa komod ukamduflenia sini kwazo amane mduflenia sini kwazo amane ejo ko ni kwazo amane ndo ekano ewe ngo bido zo amane ni kwando donc pourquoi pas on doit se jojo jinda waji organiser basi na lidori ça c'est très important mjumnikani mfano ya ukaina mna rasojo do renda namna rasojo do jitrompe haula ngamtimizi mbujo jalike voilà amtimizi hamu iso amfikirie video kai kupe ambavi sanga mtimizi hamu iso position ni lanceo harima wanaama bokaongo ma activisti surtout wana zijana ili wandu washinde onde system ya urendaje ya usovensi yatu mwamfikirie point important sasa yamba shamni kanun fan abo mbali gotwari yambavie namna ze organisation bali namba rizili yo bahi si zisa suala oharima ye regime ya Iran uka evale ijaje yemzeo la ruha Khamenei ukaya yende gidi wahe irakami lukayabo haina ndongobo kao yeye ngujozi sinye abondaye pourquoi pas wandu waji ani position wiyo ya mboko al-faqih ya Iraila sikauji kusisi ebana ijaja tatsungulwa baada pisko Khomeini baada ya fariki bo wandu wajuka ya wode wakahandisembwa na shaba saya umeni hafu abo wakawenji ukawosa wana Khomeini ola sikauji sesu alayo ngamushao leji kama tata problem hao wala donc alafuti uzisa evana ulaka usungulwaje ilini ni sutene ye proposition ya hangu ukaya leo wandu wajunjilie wandu wafanye solid wandu wajipange namna njema batina lidori wandu wakane grand ligne pendant une période wandu wajokafanya hazo wandu wajunjijua we mdu fulani iketi desari hunda si wandu ramukare sanda ula haki karisonda ri hundu gabo wandu bokawa en réalité et des personnes visibles wandu watukanza jari chara ma problème basi donc ili wandu wa resolve problemu hiyo zisasi propose ngam mishile video chama zona mwambie ni mfano wa Khamenei wala ulone Iran vale za jini hindi wala la dernière minute baada mwenye revolution iranienne Khomeini afariki ngo oblige wata hemria wa remplace ya remplace wangofanya wala wandu mateti wa hao hena mrungu swamba abo bedo mru fulani shay aghlabu kabati mrusubutu renge responsibility baheva leza jirimze wala wakemba wala iraola bana mjena mnaka utsungulwa sendeti ka utwale ni juo sendeti tundu bali mnaka utsungulwa wala monti ngabo baadhi ya wandu harimam fukari harimao harimam na circle mti wodo bomze van wedi stay kuri tende hashemeza kodoko ndamindo haraya ba no tindami na mrema tembumro ajili tsine jimamfu c'était un problème basi harejete baada huya wale panzali virijinji wandu wata hombu ya remplace ye mikonti ya ki ira institutionnel ya kansibala
Wandrungu ati evanu no lazima haulane constitution ya hao lazima bake shefu ya remplace Khomeini. Wandu wazungulia bala hata wala wandu wakafanya hazinaonaye panda ya eze revolution za hao nenkodo yaona Iraki na zila pia ngabukungumanyola wandu wende wakansi wambo kandanyi harimasi wandu rilo vanu bwana ola mdu wako eli rifanya hazina namna fulani harenge angashima namna fulani kajaparo trahindongo fulani yemru jao wakati ulapa pari hane le kungumanyoli bati nodunga se institution wonde wa mboka ya ishia bo Khamenei wende stahiki yote ndeba rahwanza ra kujanza hamba no mtsuhuja baada ya grupu ila yener ni fanya siasa mula oharima ezeftetin ku harma irahula wende weshiliana wonsipia garendo ramo oblige rahanza rakajanza yende ndo yaritende wende wafanyele gumanyolila wende wamba bo Khamenei rahwanza rakujanza wende shifatu arusi kuwalili hata usikuwa kamila kajumolilo ka no ya uharaya kajaparo amba ngozo akeshefu wala kajaparo jitendeza ila ndena mne bwana ula ila ngono za ajiri jusqu'à maintenant irango harimeli nyila uyo ya khemendri enamna izo wadrogozi enamna wakutsuge bwana ola endawangali eke bwana ola ndo mafiti abala wala watu mtsungo harimao mandoni wa bwana emruole ndese mkinishi haula mruo rejo wajo kawanga maunti pia sha emruaka humtsungua haulawana nezehazi wafanya hazidaona pandan dezane baada huya bweti nenda ya boka na mnitendeze awe achanda hondo system ajitendeza chawandu wao ndo enda wakamoblijo ka wende uritendeze baheni wakati valo mndu wandu wondo enda wa maboka wende uritendeze bahi wandu kwaje parola hasara ikamrejei memshos Mandela memshozo harimo wandu wafanya hazi haku harima ze revolution bali na bali dukando chi present kamide chef c'est pas ça faux okando atenda avanu mide chef evanu ufanya ndongo hindi evanu zendongozo kaya rifanya hazinda sinawe lishindiri jokaya werenga responsibility nziro hamanda ino kuna fanya trahizo hindi kabati doko abonge ngani paru mgacha limana masoba ngawe banu proposition ndawe shile video yangu namna nifanya holi hondeze problemu zinji zari huno harimo bana inu rowa na ndurwa parane wambe wa hansi grand linyi wanduwa jokanga rifanyo hazina mna fulani rowa lomba siwani roha harimo ensi ya Faransa no harimo sensi no wanduwa kawa harimo bana wenda za hasibabu deze tabia dizahana wanduwa lio harimo bana bukao siwasasi rizi ya ishisha resiste Muhammad mema na natukati roha paskwe bo kabaje sionokana no esije no kari na kihatari fanya reformu tunarikubaliana rifanye reformu ya sasa kweli dijeri pange grand ligne rishinde rinugane rintenziani mswanda mtijambilo kawa mjitendezo msujitendeza amtugatingo andi saa zero riparana rijeri tenziani baadhi za ndongo omwonde ritkena mrubokangu jodori rongolea hena mrubanatu sojabana jambo kaya amane zari hundra ndwa badaula hena mrubu sojandwa arola mruhe daula haki nola mrubu singori ranganyiziza wakati huo ikaripanga mpango watu huo biidhnillahi azza wa jalla ofiri ya mezuri karjoshinda rida fi madama ngasina mu kabasi wandu jina wa joja wa rekedeshensi ya atu kwa wandu rekedesha dezensi do wandu wa hensi ya mandasi pourquoi so joshida rekedeshensi ya atu rakahama Singapore na valensi ya atu ye ardu yo njana Singapore ngasina namna yo kana logistiki no karunde mapesa menjiri kana se develop ya Singapore pesa ngasina ze ingredient pia kwa sina ndongo walo nizo tsonizo donc abonge tikahuja hau concluye nsuju wake video wetu jikontinuye am concluye haye point ya mwiso kana rikubaliana hena mruboka wonge harimwembwa na inu neze grupu mbali nambali za sambalia ridiri runjilie wandu warahafu urijokaya bo rishindi runjiliana
ngarijula nao bada huyabo ripange mkonsi bokao ngabupue muhimu bokao ngemidori kenizo hamamdu wojodoje rirongolea au mo omwesha mweri pangeze grand ligne rikiana activite au fur et à mesure za activite rijo kado fanya vamweja kakarijo fanya mwa mzima au mahamili au mahamirijyo mbalu kumanende za sharbe kwa hende zahe gasine organisation hiyo ya ho wanadamu warahafu bokao ngebidio rene rashaje system ya Komori ila yonti pia ikena daula ya sasa kweli wakati huo wakati rijo kufanya za hazimbali na mbali karijoshi dari rambuwe ukamanuswa bahu wa imru fulani karijoshi dari rambuwe ukamathala mru mudukara ajali wa imru fulani karijoshi dari rambuwe ukaya mru fulani avec bon we banana tukiwao pia wenda basi na mjeri fanye group ya za kweli ya realite bada huyabo ofira mezuri wandu waje watsungulana hautaza responsabilite wandu wezinika wandu haulawana des experience rijozi yashida sino wanadamu rishinderi juwe ula ukweli waho o wandu bokanga rijoka uonika haina responsabilite rijo ufafikiana yonde proposition na kaanza njena ndiyo wanama wonsi pia kabasi faida mbudini rejeze wandu udovurema na mafumu basi sonsi pia uwenji ngaranzo ensi ya hatu gabo wabaki harima enamna raandisa imbwana dele debi pisorika nafi rika ujuwa ukayae momandone wandu wajushida wajuweze la queen bada huyabo wandu wala wane na namna njema bokawe namna hiyo ngejo kutsongeza ekomori no wakomori wakena twama ulio kawa sinze twama amade namna waliyo abonge gamjolinda mwana Mahmudu Karajali yanijibu amjolinda Kamlasi wanijibu amjolinda La Salasa wanijibu Sobahunga Nyivanu nijibu na proposition hiyo donc bo bada huyabo biiznillah azza wa jalla sha omwenga bajuka twamaya hosoni mwa Komori ukaya donc wana wazalwa no Komori osawa hafiliha wajitanganya vwa uvazima ukaya ngarendao hata runde solution ya hensi yatu ni wakati rijoka organize karnado hena mdu bakanga rimjuao kaenda twabiyambi emdu wa mafiti yeti responsable rijoshinda rijua na ye mathalani hajange uharima yenu wayo ngarijo juwari mambioka tafadhali Mwenyezi Mungu sangele hiyo banga na promusa inu cha ofiru ya mezuri tena wakati rijo kufanya zihazimbali na mbali na zilandongo rijodo ama garanzori zifanye ngarijo shinda rido juo wanadamu wa kweli bokao yani ngwaona ikapasite ya ukaya warenge evwamana ya hetoma ya ho wa Komori kamkazovanu mwijo jalinu nde majawabu ya kheri kamwa abenzi nyakati zijao na mia mjodo linda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.